Ćao ljudi, Sveti Nikola posjetio ekipu Drugčijeg radija. Šta nam je to gore snježe? Neki poklon. Neki pokloni. Gdje idemo nositi sad te poklone? U Dugu. Dugu? Da, bolje nego da mi pojedemo. Da, ajde onda da vidimo kako to ide. Sasao nam kroz noć, naš se čuje smijeh, okićeni blah, naš vranac juri svud, a zvona dalek zvuk pokazuje nam put. Hej, zvončići, zvončići, zvone cijelu noć i ostaju u sjećanju što nikad neće proć. Zvončići, zvončići, zvone na sav glas, kroz tihu noć i čitav kraj, zvone za sve nas. Ponoć već je tu, za sadom ide. Snimaš ili slikaš? Snimam, Dragoslave, samo smo tebe čekali, uvijek tebe čekamo. Sveti Nikola je donio poklone i idemo ih sad podijeliti u centar Duga. To govori Djed Mraz. Merry Christmas! Dobro, nikad još nije naučio razliku između Djeda Mraza i Svetog Nikole, ali... Došli malo bolje. Ćao, Maši! Dobar dan Svetom Nikoli. Dobar dan. Jeste dobro? Jelo! Ko voli slušati ovdje muziku na Drugčijem radiju? Da vidimo ruke. Ma malo mi je to nešto. Ko sluša Drugčiji radio? Ajde jedan aplauz za Drugčiji radio. Sad morate biti tihi. Mi smo danas s radija došli da otpivamo jednu pjesmu sa vama i donijeli smo vam jednu veliku kutiju sa slatkišima koju ćete moći koristiti da se počastite, da zasladite. Je li to super? Dobro. Sa mnom je sa radija došao kolega Loreno koji snima. Jedan aplauz za Lorena. I naša Ivana, dajte jedan aplauz za Ivanu. I sa nama je naša Snežana. Ja sam Dragoslav i mi smo vam spremili jednu pjesmu, ali samo malo tiše. Uz tu pjesmu morat ćete svi zajedno plesati. Kad se pjesma završi, onda ćete dalje primati vaše paketiće. A u petak, znači u petak za 2 dana, božićni sajam na trgu ispred općine. 10-15 sati.